I Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. इस्लामी रियासत बनाने का प्रोग्राम किया है। कैमरामैन शवाद रशीद के साथ नजीब भट्टी, एयरवेज न्यूज़ इस्लामाबाद। Nagkabangga po yung truck sa tao. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Ay, yung nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Ng tao. Ay, di mo. Hindi po pala, dalawang truck lang ang nagkabangga, wala pong kasamang tao. Gago! Biyato ka. ¡Manzanitas, que yo quería! Sí, destape Porque es eso. que este hijo de puta ya me tenía la falta este hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Machambo, ya no tengo nuevo, pues antes, calvo. Ay, hijo de puta. Tarong nga. O, sige. Klaro naman. Tingin silong! 20! Yuko lang! Wag mo dilat mata mo! Tanda lang. 3 4 Yuko nga, yuko! 5 6 7 Doon ako, Jaw! 9 Tangin na, sakipin niyo ako! 10 Gago! 11 12 13 Teka lang! 14 Yuko!
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hold me there and feel me. Good morning, Mom. Good morning, classmates. This is my presentation about my report. So, our topic that we're going to discuss Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Ay, pare, ginagawa. Kung wala ka nang maiintindi. Uy, bagsak! Oh my God! Wow!
Fall, and it'll be an exercise in building trust between one another. So Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to 3, just relax and fall, okay? 1, 2, 3. No, wait!